شاعر جناب محمد فیاض آس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل ہوں، میرے ساتھی محترم مولانا اختر اقبال اسرار صاحب، بھائی سراج احمد سراج صاحب، جناب منیر سلطان صاحب، حافظ صفدر صاحب اور تمام حاضرین محفل ہوں، بندے ناچیز فیاض آس کی طرف محبت اکبر سلام. کہ ہے لاکھ شکرانہ میں عاجز تے تیری ذات دا ڈھیر احسان پاک رحمان. ہے لاکھ شکرانہ میں عاجز تے تیری ذات دا ڈھیر احسان پاک رحمان. گنہگار نو قربت دے اس دی جڑا عرشاں دا مہمان پاک رحمان. اور تیرے یار دے حکم تو کر چھوڑا جد لکھ واری قربان پاک رحمان. میں آس لکھیندہ بیٹھا ہاں کیویں لکھیے تیری شان پاک رحمان. اور حسب عادت بھائی سراج صاحب، صاحبی سلطان صاحب، اس وادی سونی شاعری دی بھائی صاحب صاحب اس وادی سونی شاعری دی چنگی سوچ بھوائیے حسرت. شاعری دے روح وچ ہر کئی نو ہر گل سمجھائیے حسرت. اور انہاں ادب دے قیمتی بوٹیاں دے رات جگر دی لائیے حسرت. میں آس جیاں گمنامہ دی پہچان کرائیے حسرت. اس وادی سونی شاعری دی چنگی سوچ بھوائیے حسرت. شاعری دے روح وچ ہر کئی نو ہر گل سمجھائیے حسرت. اور انہاں ادب دے قیمتی بوٹیاں دے رات جگر دی لائیے حسرت. میں آس جیاں گمنامہ دی پہچان کرائیے حسرت. مہربانی جی. بھائی اشفاق صاحب، بھائی سراج صاحب، کہ گھلے جتڑوی جھکڑ پہ رکیاں دے پکوان دے پر نہیں راندے. اور ابھی سلطان صاحب، گھلے جتڑوی جھکڑ پہ رکیاں دے پکوان دے پر نہیں راندے. انہاں پتہ تے آس نہ مان کریمن جہدے قیمتی سر نہیں راندے. کہا صاحب گھلے جتڑ کے کئی دیاں جھگیاں نو بھائی صاحب صاحب تیلی لا کے کئی دیاں جھگیاں نو سکھی اپنے گھر نہیں راندے. دلے وقت تو وقت دے شاہاں دے مر ریت تو ڈر نہیں راندے. دلے وقت تو ریت دے شاہاں دے ریت دے ڈر نہیں. اور کہ بڑی گالے آس تے سنگ گزرے ویلے یاد بہانے آئے نی. بھائی صاحب بھائی معصوم صاحب، جناب بڑی گالے آس تے سنگ گزرے ویلے یاد بہانے آئے نی. واہ میں سنیا نویاں سٹ گھتے آئی سنگی یاد پرانے آئے. بڑی گالے آس تے سنگ گزرے ویلے یاد بہانے آئے نی. میں سنیا نویاں سٹ گھتے آئی سنگی یاد پرانے آئے نی. اور ویسے منے تاں بدلے سونے دے ویسے منے تاں بدلے سونے دے گل پتل دے گانے آئے نی. ویسے منے تاں بدلے سونے دے گل پتل دے گانے آئے نی. کرے نہیں محسوس تا انج پیا لگتا ہے ہن ہوش ٹھکانے آئے. کیا بات بہت اچھی بہت اچھی. کہ جدو کوئی نہیں اپنے
लगदिया विच तेरा भरम बचाया असां जदों कोई नहीं अपने नाल टुरैंदा तैनू नाल टुराया असां पूरे शहर ते तेरे लगदिया विच तेरा भरम बचाया असां ते 10 आस दा चंद किसे मोड़ होते एहसान जिताया असां और वदा आज परवास ते मान करेंदे तेनू उड़न सिखाया मेरे सारे काम लगा जी वदाई परवास बहुत शुक्रिया कि जदों कोई नहीं अपने नाल टुरैंदा तैनू नाल टुराया असां पूरे शहर ते तेरे लगदिया विच तेरा भरम बचाया असां ते 10 आस दा चंद किसे मोड़ होते एहसान जिताया असां और वदा आज परवास ते मान करेंदे तैनू उड़न सिखाया असां क्या बात दसो ईद ते तोहफा के गिनसो जी मेरे बहुत करीबी दोस्त मेरे उस्ताद भाई जनाब शेरबाज साहब लोका में कि दसो ईद ते तोहफा के गिनसो छल्ला मुंदरी यावत हार देवा दसो ईद ते तोहफा के गिनसो छल्ला मुंदरी यावत हार देवा या जिगर चों कट के रख देवा या झंग दी वंग सरकार देवा और ए दिल जनाब ते पहले कोले दसो होर मैं कितना प्यार देवा एक जिंदड़ी आस को बाकी है करो हुक्म तो मैं जी सर कोई के सुने शेर सदी दिनो शेर या गल सुना बंदे अक्सर सवाल करे जी ये मतलब तुसी शायरी करे हो उसमें कोई साथ लगी कोई इश्क मशूकी उस एक जवाब लेने मेरे साथी बोलता मेरा बारासर साहब लोका में जी कि कोई कहीं दे सत्या शायर नहीं बनता बंदे लिखड़ के लग पे जीते कोई कहीं दे सत्या शायर नहीं बनता बंदे लिखड़ के लग पे जीते जुलेखा ससी रांझा मजनू कहीं सुने शायर सजीदे कोई कहीं दे सत्या शायर नहीं बनता बंदे लिखड़ के लग पे जीते जुलेखा ससी रांझा मजनू कहीं सुने शायर सजीदे ये गलत ख्याल है लोकां दा कि होवे प्यार ते शेर लिखी दे होवे रब दी जात दा वास्ता चाहे तोहफे आन और ये एक प्रोग्राम चल रहा हुस्न बा मुकाबला इश्क एमा खान और डॉक्टर नजमी आला तो सारा ड्रामा उम्मीद सुने हो सी इना के उस्ताद नहीं सर ये सब और प्रोग्राम वाला फैमिली डाल गया कि भाई नहीं देख सकता घर उसे इतनी बेहुदा शायरी इस्तेमाल हुई उसके खिलाफ देखने की कोशिश की थी कि हे शायरी पेशा वलियां दा भाई साहब हे शायरी पेशा वलियां दा लिख पाक ते साफ कलाम सजन हे शायरी पेशा वलियां दा लिख पाक ते साफ कलाम सजन लिख आस्त शान मोहम्मद दी दे माशरे नू पैगाम सजन हे शायरी पेशा वलियां दा लिख पाक ते साफ कलाम सजन लिख आस्त शान मोहम्मद दी दे माशरे नू पैगाम सजन और या इज्जत ते लिख या सच ते लिख या कुफर ते दे इल्जाम सजन और इन कलम दी यार तौहीन न करना शायरी का बदनाम सजन मेहरबानी और चंगा कीता ही आस तू संभल गया तेरी इस तन्हाई तू जिद छुट गई चंगा कीता ही आस तू संभल गया तेरी इस तन्हाई तू जिद छुट गई
بے مقصد کہیں پیچھے دیکھنے دی اس حال دہائی تو جیل چھڑ گئی مہربانی چنگا کیتا ہی آج تو سنبھل گیا تیری اس تنہائی تو جیل چھڑ گئی بے مقصد کہیں پیچھے دیکھنے دی اس حال دہائی تو جیل چھڑ گئی اور سنگی سانگ دل زین تو لے گئے نہیں سنگی سانگ دل زین تو لے گئے نہیں تیری روز لڑائی تو جن چھٹ گئی اور جس آس کا صحیح بھان سٹے اس حاتم تائی تو جن چھٹ بھائی شراج صاحب کہ میں آس آج نیت دے کھوٹیاں ہوں ان کا چھان پرول کے ساتھ کرتے ہیں میں آس آج نیت دے کھوٹیاں نوں اکا چھان پرول کے ساتھ گتے گندی سنگت دا دل دے ویڑے چوں گن سارا رول کے ساتھ گتے میں آس آج نیت دے کھوٹیاں نوں اکا چھان پرول کے ساتھ گتے گندی سنگت دا دل دے ویڑے چوں گن سارا رول کے ساتھ گتے اور کیڑے غرضوان نال یرانے ہوندن جا صاحب کیڑے غرضوان نال یرانے ہوندن تائی منہ چوں بول کے سڑ گھتے ہیں میں سڑ کے کیوں ورمانی ہواں جدو چنگی طرح جھول اور آپ نے ایک ڈوڑا جی جناب آوے صفدر صاحب انہوں نے فرمائش اے لندن دے راج مبارک ہونی ہووی آلہ شان مبارک اے لندن دے راج مبارک ہونی ہووی آلہ شان مبارک جڑے بوئی ہوتے بخت دے آئے کھلنی ہونی او مہمان مبارک اور میری قلم دے لکھی ہوئے 100 واری میری قلم دے لکھی ہوئے 100 واری تے کو کل ارمان مبارک تو بھی اتنا آس تو آپ چھوڑے ہو بھی پاکستان